duciye bugufi data, izina ryawe rihabwa icubahiro kubera urukundo dukunda cyane rutagira akagero, kubera imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Umwanditsi yamenye kubyandika neza, aravuga ngo imbabazi zawe ngo nizo zituma tudapfa ngo dushireho. Uyu mugoroba Mana, dushimiye urwo rukundo rwawe n'izo mbabazi zawe. Dushimiye umugambi mwiza watekereje kuri twebwe kuva kera kose. Kuba turi hano uyu mugoroba turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe, abagaragu bawe, abatoya n'abakuru, abavuye mu karere kose. Uyu ni umugambi wawe wari waragambiriye kera tutarabaho. Kuba uwudushohereje Mana, duciye bugufi. Mitima yacu nejejwe n'imirimo y'amaboko yawe. Muri uyu mwanya uganze mu ijambo, wihesha icubahiro. Ni wowe ugira urugero rukwiriye rwo kumenya gutanga ijambo rukwiriye ubwoko bwawe. Muri aba bantu bose baganditse aha amateraniro y'ubwoko bwawe, hariho abantu bacitse intege, hariho abantu barushe mu mitima, hariho abantu bananiwe, hariho abantu bibagiwe, hariho abantu bakomeretse. Ariko uyu mugoroba Mana, ni wowe ufite imbaraga zo kubasha gutanga ijambo rigera ku buri muntu wese. Ntabwo ari ubuhanga bw'umuntu, si uburyoza bw'umuntu, si ubwenge bw'umuntu, oyayi. Ariko tukeneye kugira ngo twumve ijwi ryawe ryumvikane uyu mugoroba. Imbaraga zawe zigendagende mu mitima y'ubu bwoko bwawe. Dukeneye kukumva Mana, ntabwo ari twe, ariko dukeneye kumva imbaraga zawe. Imbaraga zawe zihinduye umugoroba, twongere kandi twumve Imana, imitima yacu yongera yumva Imana, ubwiza bwawe bwongera kandi bugaruke. Asante Imana, ni mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Urakoze cyane bo kwigisha, undi muntu asobanura turabimenyereye. Kufunza na mwingine anatana tafsiri tumezoea. Ntibigire icyo bibatwara. Siwe na shida. Kandi namenye ko ariyo desturi y'kanisa. Hiyo ndiyo mpango ya kanisa. Natwe niko tuza tubigira iwacu. Sisi ni hivyo tunafanya kwetu. Ndabinezerewe cyane. Nimefurahia sana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Mukozi w'Imana nanone musuhuke, twagumye gufashanya. Msuhuke tumesaidiana. Nahaguruka dufashe gusoma. Chasimama tusaidie kusoma. Dusomere mu gitabo cya Mose. Gitabo Mose yanditse cya kabiri muri ibi bitabo bya Mose. Gitabo cya kabiri cya Mose ari yo Kuva. Tusomea kitabu cha pili cha Musa bacho ameandika ndi Kuva. Kuva 33:12. Kuva 33 mstari Kutoka. Kuva 32:10. Kutoka 33 mstari wa 12. Nasoma mu izina rya Yesu. 33 umurongo wa 12. Yego. Bibiliya iravuze ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore uja untegeka uti jana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Amen. Subira usome nanone mu gitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 6 n'umurongo w'8. Kitabu cha nabii Mika 6:8. Habonye byihuse nadufasha dusomere. Gatandatu umurongo w'8. Ubuhanuzi bwa Mika aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho niki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana mashi. Shangilia neno la Mungu makofi. Turashimira data Imana. Tunamshukuru Baba. Yatugiriye neza twese abangana gutya. Ametutendea vyema sote na namna hawa. Imana ikomeje kuturindira mu buntu bwayo. Mungu anaendelea kutulinda kwa neema yake. Yaturinze kuva mu gatondo. Tulinda tangu asubuhi.
cyangwa yaraturinze iminsi yose tumaze muri kino Mama endelea gihugu. kutulinda siku zote tumekaa kwa nchi hii. Imana yakomeje kubana natwe. Mungu ameendelea kuwa nasi. Turashimira Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Tunamshukuru Mungu amefanya apewe sifa. Dukomeje nanone gushima Imana. Tunaendelea kushukuru Mungu. Imana yabonye kuko ari ngombwa tugera muri kino gihugu. Mungu ameona ni vyema tukuje kwa nchi hii. Kubera impamvu yayo yonyine. Sababu yake tu binafsi. Kubera umurimo wayo wonyine. Sababu kazi yake tu. Ntabwo twabigambiriye. Tukuyafikiria sana. Gusa twagaza tubyifuza. Bali tulikuwa tunatamani. Ariko Imana yabigambiriye kuva kera. Kini Mungu amepanga tangu zamani. Yarabikoze ihabwa icyubahiro. Amefanya pewe sifa. Twongera kandi gushimira itorero rya Zion Temple turi kumwe n'umuyobozi wabo. Tunashukuru tena kanisa la Zion Temple, tuko na pastor wao hapo. Turi kumwe na kina mama. Tuko na kina mama. Turi kumwe n'umudamu wa Revera. Tuko na bibi yake na reverend. Hariho abakristo b'iryo torero nanone abakozi b'Imana batandukanye nababonye. Kuna wanamemba wa kanisa hao nimewaona. Nabagiriyeho umugisha udasanzwe. Imekuwa baraka kwao sana. Kandi tuzakomeza tubivuge. Na tutaendelea kuyaongea. Kuko umugisha ni munini mu buzima bwacu. Sababu baraka ni kubwa kwa maisha yetu. Imigisha mwaduhesheje. Baraka ambazo umetupea. Mu buryo bw'umwuka twarawubonye. Kwa kiroho tumeyaona. No mu buryo bw'ubuzima busanzwe twarabubonye. Kwa maisha kawaida tumeyaona. No mu buryo kandi bwo gusubira kubana n'amateraniro atandukanye twabayemo. Hata kukua kwa ibada tofauti tumezulia. Kongera kandi gutaramana n'abera b'Imana tuzi nabo tutazi. Kuzulia tena na watu wa Mungu ambao tujue na wenye tunajua. Abo twataramanye kera kose. Wale tumezulia tangu zamani. Nabandi twagaza tubonera ishusho nyene ku matelefone. Hata wengine tulikuwa tunaona sura zao kwa media. Twabagiriyeho umugisha kugira ngo twongere tubane kandi. Kini tumekuwa baraka tukue na nyinyi tena. Semeni haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Twongeye kandi kwishima kuhagarara muri iri torero. Tumefurahi kusimama kwa kanisa hili. Tunashimira n'umuyobozi Rugondera Pastor. Tunashukuru Pastor Rugondera. Nibo twavuganye ubwa mbere. Yeye ndiye tumeongea wa kwanza. Kandi ndashima Imana kuko ubu nyine afite inshingano z'ubuyobozi. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna jukumu za kanisa ni pastor. Iwacu ntako batari baramubwize ngo bamusengere ubupastor. Kwetu walikuwa wanamwombea kwa pastors. Kandi kugera mu rwego rwo gusengera ubupasiteri. Kufika ukiwango ili uombe kuwa pastor. Hariho amakriteri abantu bagenderaho. Na character ambazo watu wanatumia. Twagaza tumucisha hijisho tukabona arayeneje. Tulikuwa tunaona anastahili kuwa pastor. Ariko nyine aragora. Lakini akakataa. Ariko wosanga igihe kibo cyari kitaragera. Kinaweza kutana wakati yake ilikuwa bado hajafika. Zukuri ndabishimiye kubana na wari umuyobozi. Kwa hiyo nashukuru kupatana yeye ni kiongozi. Ari umupasiteri ndabineze. Pastors nimefurahia sana. Twarabayumbe gusa bisanzwe kwiruka gusa mu kiyumbe. Tulikuwa waombezi tu wa ariko afite amavuta akomeye cyane y'ubutungaje. Kini akona na mafuta ya Mungu ya turabinezererewe cyane. Tumeyafurahia sana. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Turi kumwe n'aba pasteri, aba revera, aba bishop. Tuko ma reverend, ma pastors, ma bishop. Duciye bugufi cyane. Tumenyekea sana. Kongera kubabona. Kuwaona tena. Revera Bizimana. Reverend Bizimana. Twabanye kera. Tumekaa nayo tangu zamani. Kandi ntahandi twamenyaniye ni mu gitaramo. Kuna pengine tumejuana msipokuwa kwa ibada. Kandi twatandukanye kera cyane. Na tumeachana tangu zamani. Ariko ndashima Imana ya Israeli. Lakini nashukuru Mungu wa Israeli. Yabakomereje amaboko. Mewaendelea kuwashika mkono. Mukaba muri abagaragu b'Imana. Nyinyi ni watumishi wa Mungu. Tuzakubakurikirana cyane kandi turabakunda barabizi. Huwa tunawafuatilia sana, tunawapenda. Kongera kandi kubana na. Kupatana tena na nyinyi. Bigize ico bimaze mu buzima bwacu. Na kila inamaanisha kwa maisha yetu. Turi kumwe n'umushumba mukuru. Tuko na mchungaji mkuu. Wenda ntituziranyeho cyane. Tujuani sana. Ariko nzamubona. Huwa namuona. Kandi nkumva ibyo nkabona ibyo akora bifashije. Naona yale anafanya ananibariki. Nkabona umuhamagaro ari umwe. Naona mtu ni moja. Ndabinezerewe kandi kukubona. Nimefurahia sana kuona. Iyo umuntu ari mu buzima bwiza, mtoke uko maisha mazuri, pana ubuzima busanzwe nyine bw'ubuzima bw'amafaranga cyangwa ibindi. Maisha ya kawaida tu ya pesa. Ariko ubuzima bwiza bwo gukorera Imana. Lakini maisha ya kumtumikia Mungu. Nta kindi gisa nabyo. Kuna ingine yafanana hiyo. Nico ciza cyambere. Hiyo ndiyo ya maana. Nico kigize cyo kimaze muri kino gihe. Hiyo ndiyo ya maana kwa nyakati na hizi. Zukuri turabubashe. Tumewaheshimu. Kandi tububahisha Imana yabagize cyo. Tumewaheshimu kwa kile Mungu amefanya kuwa. Kongera mukatwemera mukaduhesha agaciro tugahagarara muri iri torero. Mkubali mkatupea nafasi tukasimama kwa kanisa hili. Si buri muntu wese abantu baza bemera kugira ngo hagarara. Si kila mtu yote huwa wanakubali kuja hapa. Ariko akagaciro muduhesheje. Lakini dhamana ambayo mmetupea tunabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Tunawashukuru sana, Mungu abariki. Nanezerewe kubana na Revera Kabibi. Nafurahi sana kuwa na reverend hapo Kabibi. Ndio zina jiwacu muhira. Hiyo ndiyo jina ya kwetu huko nyumbani. Amen. Amen.
hano mumwise Revera Gentil. Hapa ni Reverend Gentil. Ariko iriremereye cyane. Kinili ambayo ni nzito. Ni Kabibi. Kabibi. Ndanezerewe cyane kukubona. Nimefurahi sana kukuona. Duherukanya n'umwana w'umukobwa. Tumeachana naye, alikuwa bado msichana. Ariko kandi yari yariteretse yamabu umugabo ari umukobwa. Kina alikuwa amejichukulia na wanaume bado ni msichana. Kubera Imana. Sababu ya Mungu. Imana nizigira umuntu mukuru kurusha umuryango. Mungu ndi nafanya mtu mkubwa kuliko familia. Imana sigutamika ijambo. Mungu anakupea neno. Imana sigutamika igikundiro n'imbaraga. Mungu anakupea upendo na nguvu. Imana siguhisiga igikundiro n'ubwenge. Mungu anakupea kupendwa na hekima. Ukaba umuntu mukuru kandi uri umwana. Na kwa mtu mkubwa na tena wewe ni mtoto. Kandi muri ibyo byose na tena kwa yote yabikoze neza. Ameyafanya vizuri. Ndashima kuko ari mu muryango. Nashukuru kwa sasa kwa familia. Imana yaramwubakiye ndabishima. Mungu amejenga na mshukuru sana. Ndabishimiye kuko ari umuyobozi. Nashukuru kwa sahi ni kiongozi. Ari hagati mu bandi ba Revera Imana yizeye. Katikati wengine viongozi Mungu ameamini. Ndagushimiye. Nakushukuru sana. Kandi usubikora neza. Tena unafanya vizuri. Ni inshuti. Ni rafiki. Yagaza ageri wacu. Alikuwa anafika kwetu. Bombi na Pastor Rugondera n'abandi bose bari hano. Pamoja na Pastor Rugondera wengine wako hapa. Nibo bantu nagaza numva mpaye umwanya muremere wo tukama tuganira bwamabuke. Hao ndio nilikuwa nasikia nipenda ili tunaongea unakuta. Umuntu utagaza umpisha ibanga giwe naje sindi. Mtu hawezi nificha siri yake na mimi siwezi mficha. Na Pastor Rugondera nuko. Pia Pastor ni hivyo. Kandi muri aya mabanga yose twavuganye. Tena kwa siri zetu tulikuwa tunaongea. Tawahemukiye wabo. Kuna yule ambaye alikuwa Tawashebeje wabo. Kuna mwingine. Tukamba tubana nyine tutitaye kubidukikije. Tunakaa hivyo bila kuangalia mazingira. Twahurira mu gitaramo iho bikabibi. Tulikutana kwa ibada na kuwa mengine. Kongera kubabana biranejeje cyane. Kuwaona tena imenifurahisha sana. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abantu bose badukurikiranye mu vuga butumwa. Watu wote wametufuatilia kwa aho turi mu gutarama hose. Mahali tuna Julai ibada kila siku. Hari abantu bitanze kubana na. Kuna wale wanajitolea kuwa nasi. Shingiye kuri aba mama na Revera. Na mama wa Reverend. N'abandi bana b'abakobwa n'abahungu twese twabanye. Wasichana vijana tumekuwa nao. Turabashimiye. Tunawashukuru sana. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. N'ababyeyi batwakiriye. Wazazi wametupokea. Abana baje baramukumbwira ngo yikosa ngo Kenya bari kupokea muzuri mama. Abana wajazama nkao Kenya bagufashe neza mama. Ndabishimiye. Naishukuru sana. Byukuri. Kwa hakika. Kara hantu zugera. Mahali unafika. Kubona ibintu nyine byabizuzura. Naona mambo hayajaji vizuri. Ariko Kenya niyo ya mbere. Lakini Kenya ndiyo ya kwanza. Eba. Ndanazana kubana na Musuhuke nubwo turi kumwe na Kofi. Nimefurahi kuwa na Musuhuke pamoja na Kofi. Nabana beza nyine muntu yoguma kajana. Ni watoto wazuri, mtu anaweza tembea nao kwa injilisti. Na abagabo badakojeje isoni. Ni baba ambao hawawezi aibisha. Ari abandi bantu zujana kugira nk'isoni. Watu ambao unaweza enda nao unakuwa na haya. Ariko nabandi Imana yahaye ubwenge bwo kuchama. Lakini ni watu ambao Mungu amepea hekima ya kunyenyekea. Nabandi Imana yahaye ubwenge bwo kumenya ico arico. Ni watu ambao Mungu amepea hekima ya kujua kile ambacho kilicho. Turachakomeje imugoroba tunanezerewe. Bado tunaendelea kufurahia Mungu jioni hii. Kandi aha hantu ni heza. Na hapa ni pazuri sana. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Kera cyaje. Ibada imeshuka. Ariko ndavuga umwanya mutoya. Nitaongea muda mfupi. Kandi nta kindi kinejeje. Kuna kingine kimenifurahisha. Nuko turi mu itorero y'abarevera bazabama baguruka. Ni venye tuko kwa kanisa ambao mareverend ambao ni wale ambao bizabigora iyo wabona abashumba nyine basanka bakakayuko. Ni vigumu ukiona wachungaji wanajishikilia. Ariko kubana n'abashumba babiruka hamwe n'abakristo. Lakini kuwa na wachungaji ambao wanakimbia pamoja na wakristo. Ntabwo bafite. Hawezi kuwa na woga. Amen. Amen. Kandi hari ikintu abantu baze bakuruka mugira ngo nugikora abantu baragucisha mwijisho. Na kitu unafanya watu wanasema ati watu wataangalia vibaya. Gucisha mwijisho kuko namwe muzamu. Hawezi ni angalia kwa sababu na nyinyi mnayafanya. Kazi haleluya. 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 Abantu tumaranye iminsi mu gitarane. Watu ambao tumekaa nayo kwa ibada. Muramenyereye. Mmezoea. Nuko amatwakirana gusa. Lazima sote tutaambatana. Ufata za microphone. Mchukue mic. Nuko kwiza. Ndio vizuri. Amen. Amen. Ndabiyegereje kugira ngo tubane mwijana. Na wakaribisha ili tuambatane kwa neno. Mutima wambwiye. Moyo umeniambia. Nagumye gutekereza amateme menshi. Nifikirie yakini nyingi. Ariko Imana yanyemeje kuvuga ijambo. Lakini Mungu ameniambia kuongea neno hili. Nubu nyine ko ndabaza Imana ngo se nikushaka wa Mana muri Mungu namuuliza ni nini unatafuta jioni ya leo? Nasani riremereye ukuntu. Ni kama ni nzito sana. Ariko ni Imana yashasa. Lakini ndilo neno ametaka. Ndabahereza iki Imana data yate. Na ndawapea kile ambacho Mungu amenipea. Amen. Amen. Ijambo rivuga ngo hari Imana gushakaho. Neno linasema eti kuna kile ambacho Mungu anatafuta kwako. Hari Imana gushakaho. Kuna kile Mungu anatafuta kwako.
aba abantu baza bavuga nyene bigaragaje intege nke zabo. Watu wanaongea kulingana na udhaifu wao. Bagomba kuvugana n'umuntu atakumva. Kiendelea kuongea na mtu asikusikize. Mumwami uvuga ibintu bidahuye cyangwa utumva cyo kimwe. Naongea vitu ambazo mwelewani. Kama kubwira ngo surashaka hiki. Nasema eti unatafuta nini? Oya yo twebwe si ico ngiki. Sisi si hivyo. Ariko uyu mugoroba turaganira ijambo rivuga ngo hari ikimani dushaka. Kini jonero tutaongea neno nasema eti kuna kile Mungu anatafuta kwako. Hari ikimani gushakaho. Kuna kile Mungu anatafuta kwako. Hari ikimani shakaho je. Na kile Mungu anatafuta kwangu. Hari ikimani shakaho mama wese uri hano. Kuna kile Mungu anatafuta kwa mama yote kwa hapa. Hari ikimani gushakaho umupapa uri hano. Kuna kile Mungu anatafuta kwa baba ambaye yuko hapa. Hari ikimani gushakaho wa musore uri hano. Kuna kile Mungu anatafuta kwa kijana kwa hapa. Hari ikimani gushakaho wewe wabonye kuko atari ngombwa ugomi wawe. Kuna kile Mungu anatafuta wewe umeona si vyema kubaki kwako. Wewe waje. Wewe umekuja. Mutima wawe ukabyemera. Moyo wako umekubali. Umubiri wawe ukabyemera. Mwili wako ukakubali. Ubwange bwawe bukabyemera. Akili yako ikakubali. Ukaza hano mu materaniro. Umekuja kwa ibada. Kandi si vyiza kuko umuntu aza mu materaniro. Tena si vizuri mtaje kwa ibada. Ariko ugataha ndacu gaba. Na unarejea bila kupokea kitu. Ariko ni vyiza iyo twaje mu materaniro. Lakini vizuri kuja kwa ibada. Ni vyiza kuko tutahana ikintu. Lazima turudie na kitu. Ni vyiza kuko tutahana umugabane mwiza. Lazima turudie pamoja kwa kitu. Kandi imigabane yose mwisi iratandukanye. Imigabane yose mwisi iratandukanye. Uridi yote ni tofauti. Ariko y'abantu ni giheka. Lakini ya watu ni fupi. Kandi nkuza kubivugaho cyane. Huwa naongea kila mara. Kuko by'abantu nyine nibyo abantu. Ya watu ni ya watu. Muzaha mutangayagaza avuga ijambo yumva abantu bababwiriza. Mzee alikuwa anaongea sikia watu wanahubiri. Yagiraga ubwenge bwo kugenzura no kumva. Alikuwa na akili ya kuangalia. Akamavuga ngo abantu batinze mu binyabantu. Naona ati watu wamekawia kwa watu. Abantu batinze mu binyabantu. Watu wamekawia kwa watu. Binyabantu nyine bigira igiheka. Watu huyo na mwisho. Ariko iby'Imana. Lakini ya Mungu ni iby'iteka ryose. Ni ya milele. Iby'Imana ni iby'ubuzima bwa none n'ubwejo. Ya Mungu ni ya leo hata ya sasa. Twaganiriye ijambo aho twari turi. Jana tumeongea neno ambalo tulikuwa. Rivuga ngo gusenga. Mesema kuhusu kuomba. Gusenga guhindura amateka. Kuomba kugeuza kubadilisha nyakati. Gusenga guhindura ubuzima. Kuomba kubadilisha maisha. Gusenga guhindura izina. Kuomba kubadilisha jina. Gusenga guhindura ubuzima bwawe bwa none n'ubwejo. Kuomba kubadilisha maisha yako leo na kesho. Gusenga guhindura ikibazo wari ufite kigahindura. Kuomba kubadilisha shida ulikuwa nayo. Gusenga guhindura wari ugitusa abantu baragutusa. Kuomba kubadilisha ulikuwa umetusiwa. Gusenga gutukura umuntu. Kuomba kugeuza mtu alikuwa umemtusi. Gusenga gutukura. Kuomba kubadilisha mtu alikuwa umemtusi. Lazima nishubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ariko uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo. Kini siku ile tuongea neno linasema. Hari Imana igushaka. Kuna kile Mungu anatafuta kwako. Biblia ijambo ry'Imana twamaze gusoma hano mu Kuva. Biblia neno langu tumesoma. Imana ngo yagesibwira ubwoko bw'Isiraheli. Mungu alikuwa anaambia wana Israeli. Kababwira ngo zabagaza mu gihugu n'abasezerano. Ambia nitawafikisha kwa nchi ambayo nimewaahidi. Jewe jambo ryanje si giheka. Neno langu si la mwisho. Iso n'abavuza uzashigwa nagisohoza. Kile nimesema kwenu lazima nitakitimiza. Abanubwe ibintu byahinduka. Hata mambo yabadilike. Abanubwe mwantaye mu kibigirwamo. Hata mumeniacha mukaweka miungu. Ariko muri bamwe batimisa ibigirwamo. Lakini kuna wale ambao hawajaweka miungu. Zahagarara kusho mwumvise. Nitasema kwa kile ambacho umesikiza kwangu. Ni barabagaze mu masezerano. Na niwafikishe kwa ahadi zenu. Amen. Amen. Imana ikabwira Mose. Mungu akamwambia Musa. Kamubwira ngo Mose we. Kamwambia Musa eti. Wangiriyeho umugisha. Mekuwa baraka kwangu. Wachugiye umuntu yagusobanura muzamuguma mukajana niko kwiza. Turi kumwe mukesho ntugire kibazo. Ariko nyine hano mufite ukwana. Kubera nza nkunda kubwiriza mpangenda. Mimi napenda kuhubiri nikienda. Mwitego ko gitorero nyine batubabarire. Kanisa sherehe ibada. Nimba ariko mwamenyera ariko munyihanganire jewe nko ariko namenyereye. Sawa, tumekubali. Imana kamubwira ngo. Mungu akamwambia. Wewe Mose wabo bwawe. Wewe Musa. Ngwino nkubwira aho uzaje. Kuja nikwambia mahali utaenda. Kubwira aho uzajana ubwoko bwanje wewe. Nikwambia mahali utapeleka taifa langu. Kubwira aho uzagaza ubwoko bwanje. Nikwambia mahali utafikisha taifa langu. Kandi aho uzabujana niho uzakubwira. Mahali utapeleka hapo ndipo ndakwambia. Amubwira irindi jambo rikomeye cyane. Kamwambia ingine neno kubwa. Iramubwira ngo wewe Mose. Kamwambia wewe Musa. Ndakuzi. Nakujua. Kandi kakumenya mwizina. Na tena nakujua kwa jina. Sikuzi gusa. Sikujui tu. Ariko ndakuzi wewe. Bali nakujua wewe. Kamanya umutima wawe. Najua moyo wako. Kamanya integeka zawe. Najua udhaifu wako. Kamanya imbaraga zawe. Najua nguvu zako. Kandi kamubwira ngo wewe. Na tena nakwambia wewe. Nakuzi. Nakujua. Sikuzi gusa. Sikukujua tu. Ahubwo nkuzi no mwizina. Bali nakujua kwa jina. Amen. Hallelujah. Nakuzi Mose wewe. Nakujua Musa. Kandi kakumenya mwizina. Na tena nakujua kwa jina. Wewe muririmbyi araririmbye. Mwimbaji ameimba. Aravuga ngo barampamagaya.
Nimesema umeniita. Tumpamagara no mu izina. Hata ukaniita kwa jina. Tumpamagara mu izina rya data gusa. Hawezi niita kwa jina la baba yangu tu. Tumpamagara mu izina ry'umuryango gusa. Hawezi niita kwa jina la familia tu. Tumpamagara mu izina rya Yesu. Hata umeniita kwa jina langu binafsi. Amen. Jambo rya gatatu. Neno la tatu. Nikamubwira ngo wewe. Nasema wewe. Ngo wangiriyeho umugisha. Umekuwa baraka kwangu. Arakuzimana kukubwira ngo wangiriyeho umugisha. Lakini unajua Mungu kuambia ati umekuwa baraka kwangu. Simana kukubwira ngo wangu nakugiriyeho umugisha. Najua Mungu kuambia ati umekuwa baraka kwangu. Uririmbye yararirimbye. Mwimbaji ameimba. Aravuga ngo twahawe umugisha. Nasema tumepewa baraka. Ngo ni Imana. Na Mungu. Imana nyiri umugisha. Mungu ndiye baraka. Imana yaduhaye umugisha wayo. Mungu ametupea baraka yake. Kandi uwo mugisha. Na tena baraka hiyo. Nta muntu waudukuraho. Hakuna mtu ambaye anaondoa. Wanda kuudukuraho. Hakuna yule anaweza ondoa baraka hiyo. Umugisha. Tumepewa baraka. Ngo ni Imana nyiri. Na Mungu binafsi. Umugisha ni Imana nyiri. Tumepewa baraka na Mungu pekee. Umugisha ni Imana izugena. Tunapewa baraka na Mungu ambaye anapeana. Umugisha ni Imana izugena neza. Tumepewa baraka na Mungu ambaye anapeana. Umugisha Imana ifite imbaraga zo kuwutanga. Tumepewa baraka na Mungu ana nguvu ya Imana kupeana. igira imbaraga zo kugwesha umugisha. Mungu anaweza kupea baraka. Ariko utawakira neza ikawukunyaga. Lakini kama upokee vizuri na kunyang'anya. Niko Imana isigira. Hivyo ndivyo Mungu Imana anafanya. yaguhaye ikintu tugira ubwenge bwo Kama Mungu anakupea kitu na kwikwaka. huwa inakunyang'anya. Uruhanda rwawe hari umusingi. Kando yako kuna yule ambaye atakuja. Uruhanda rwawe hari ukeneye. Kando yako kuna kule ambaye anahitaji Imana baraka. yokwaka. Mungu anaweza kunyang'anya. Imana yokwaka ijambo. Mungu anaweza kunyang'anya Imana neno. yokwaka imbaraga. Mungu anaweza kunyang'anya nguvu. Imana yokwaka icyubahiro. Mungu anaweza kunyang'anya heshima. Imana yokwaka agaciro. Mungu anaweza kunyang'anya Ikagaharaza ubundi. inapea mwingine. Niko Imana zigira. Ni hivyo Mungu anafanya. Haleluya. Amen. Ndamubwira ngo wangireho umugisha Mose we. Na kwa umekuwa baraka kwangu Musa. Mose ngo akamubwira ngo Musa akasema, nimba narakugireho umugisha Mana. kama nimekuwa baraka kwako Mungu, Nyereka imirimo yawe. nionyeshe kazi zako. Nyereka umugambi wawe. Nionyeshe mpango Nyereka wako. ibyo ushaka kunkoresha. Nionyeshe kile ambacho unataka Nyereka kunitumia. ushaka kuntuma. Nionyeshe mahali unataka kunitumana. Nyereka ushaka kuba uwundi waje. Nionyeshe yule ambaye anataka kuwa yeye. Nyereka umugambi wawe. Nionyeshe mpango wako. Oya yakumbwira gusa ngo tibihageje kumbwira ngo urazi mwizina. Haitoshi kuniambia tunanijua kwa jina. Tibihageje gusa kumbwira ngo wamanya mwizina. Haitoshi kuniambia ati nimekujua kwa jina. Nyereka umugambi wawe. Bali nionyeshe mpango wako. Nyereka umugambi wawe. Nionyeshe mpango wako. Nyereka umugambi wawe. Nionyeshe mpango wako. Nyereka ukushaka kumbwira. Nionyeshe kile unataka kunifanya kwako. Haleluya. Kini Mungu. Mungu ni wa ajabu. Imana zisobanura abantu. Mungu inaambia watu, Ariko kubera ubwenge bwacu bugufi. lakini kwa sababu ya akili yetu fupi Tubashe kubitahura cyane. hatuwezi atafikiria sana. Imana ikamubwira ngo ngwino ushaka ubwoko bwanje. Mungu anamwambia kuja upeleke taifa langu. Ase kurambwira ngo ubwoko mujane he papa. Ananiambia taifa hili ipeleke wapi baba? Zabugeze he. Niwafikishe wapi? Zababwira iki ngo yaragaragaje. Amejaribu, Yihindura ubusa. amekuwa bure. Agaragaza intege ziba zose. Amejaribu udhaifu wake wote. Akamubwira ati ubwoko bw'Isiraheli. Anamwambia taifa la Israeli bado Ubwoko najua. bw'Isiraheli bw'intagondwa. Taifa la Israeli ambao hawakuwa. Mose utazi kuvuga. Mimi ambaye msasi kuongea. Kurambwira ngo zabwire buno bwoko gute. Unaniambia niambie taifa hili aje. Kurambwira ngo zababwirishe. Nikawaambia nini kitumia nini? Kamubwira ngo wewe. Nasema wewe. Wewe nzakubwira uko uzabigenza. Mimi nitakuambia kila vile ambavyo utatumia. Ubwo bavuga ngo tuzi kuvuga. Hata kama unasema wajui kuongea. Ariko nakumenye mwisi. Lakini nimekujua kwa jina. Ariko nakumenye mwisi. Lakini nimekujua kwa jina. Naragutoranisha. Nimekuchagua. Naragutoranisha. Nimekuchagua. Wewe uri umugabo wangiriyeho umugisha. Wewe ni ambaye umekuwa baraka kwangu. Umugisha ntusi w'abantu. Baraka hiyo si ya wanadamu. Samani haleluya. Haleluya. Biblia jambo jema ryatubwiye ngo. Biblia Mungu nimesema. Hari imana gushaka. Kuna kile Mungu anatafuta kwako. Hari imana gushaka. Kuna kile Mungu anatafuta kwako. Amagambo atatu. Maneno matatu. Tuvuga umwanya mutane tumara turangiza. Tuongea muda mfupi kisha tumalize. Imana gushakaho. Kile Mungu anatafuta kwako. Hano muri mikukuntu byavuze. Mika imesema. Ta mwanya twabonye wo gusobanura uwanditse ibi bitabo n'ijambo nyamukuru ririmo. Tutapata muda kuongea sana mli ambaye ameandika kitabu hii. Kubera ari umwanya mutoya. Sababu muda ni mfupi. Turagenda ducamwa amagambo niko bimeze. Tutaenda tukifupisha. Ariko nanone ufite umutima wo kumva ari umva. Lakini yona kwa moyo anasikiza. Taze haleluya. Na sauti haleluya. Haleluya. Himbazwa Yesu. Muri Mika havuze ngo. Kitabu cha Mika kimesema. Ngwisho shaka mwana w'umuntu we. Kile anatafuta mwanadamu. Mwana w'umuntu we. Mwanadamu. Wa mama muri hano we. Mama uko hapa. Wa mupapa uri hano we. Baba uko hapa. Wa musore uri hano we. Kijana uko hapa. Wa mukobwa uri hano. Msichana uko hapa. Wa muririmbyi
uri hano mwimbaji kwa hapa mucuranzi uri hano mpiga kinanda kwa hapa Imana yakweretse kile Mungu amekuonyesha Imana yakweretse icarico Mungu amekuonyesha kile ambacho ni kile dufite ubwenge twese tunayo akili sote tuzi Imana yariyo tunajua Mungu ni nani umuntu wamenye Imana nk'umwami n'umukiza bugingo Mungu amejua Mungu kama mwokozi wa maisha yake agasubira akamenya Yesu nk'umukiza na anajua Yesu kama mwokozi agasubira akabuzabwa ubwa kabiri tena kazaliwa mara pili biroroshe kumva ijambo ni rahisi kusikia neno biroroshe kumva ni rahisi kusikiza biroroshe gusobanukirwa ni rahisi kuelewa umuntu wazawe ubwa kabiri mtu amezaliwa mara pili agasubira kuzura umwuka wera na w'Imana amejazwa Roho Mtakatifu wa Mungu umwuka wera w'Imana ni uzu Roho wa dusobanurira Mungu ndio unatutafsiri umwuka w'Imana ni uzu tuyobora Roho wa Mungu ndio unatuongoza aramubwira ngo icyiza cyarico kizuri ambacho kilicho narakiberese nimeonyesha ubwoko bw'Isiraheli taifa la Israeli Imana yagasibagirira neza Mungu alikuwa anawatendea vyema bikabatabara anawasaidia bikamanura amanu kava mu ijuru na shusha amani kutoka mbingu ubwoko bwavuga ati turashonje papa taifa inasema ati tuko na njaa ngo Imana kohereza amanu Mungu anashusha amani yavuga ngo twagize inyota sema tuko na kiu ngo Imana ikadudubiza amazi Mungu anapiga Imana igaragaza kubiyareka Mungu anajaribu kuonekania Imana igaragaza kubiyareka Mungu anajaribu kuonekania ariko abantu tibanyugwa lakini hawajatosheka ngo basa n'abagize intege nkeya wamekuwa kama ni wadhaifu ngo bakigibagibiga Imana yarayibakoreye imirimo n'ibitanga wanasahau yale Mungu amefanya kwao Imana irababwira ati nabagiriye neza Mungu amewaambia nimefanyia vyema ko yaje yabakuye muri Egiputa Bwana wangu nimewatoa Misri ukuntu nabambukije inyanja vile nimewavukisha bahari ukuntu nabakoreye imirimo n'ibitanga vile nimewafanyia kazi tofauti none ngabwoko bwaje lakini taifa langu nagerageje kubereka ikizi cyane nimejaribu kuonyesha kizuri nagerageje kilicho kubereka icyo nshaka nimejaribu kuonyesha kile ambacho nahitaji nagerageje kubereka icyo nshaka mu buzima nimejaribu kuonyesha kile nataka kwa maisha ariko ntimwanyumva lakini hamjanisikiza ariko icyo nshaka ni iki lakini kile nahitaji ni hiki ijambo rya mbere neno la kwanza ngo ni ugukunda gukiranuka kupenda gukunda gukiranuka kuwa mwenye haki kupenda kuwa mwenye haki ijambo rya kabiri neno la pili ngo ni ukugendana n'Imana yawe tembea na Mungu wako ijambo rya gatatu neno la tatu ngo ni ugukunda kubabarira penda kusamehe ijambo rya kane neno la nne ngo ni ukuganda wishisha bugufi penda kunyenyekea ibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo Biblia langu Mungu limesema kugendana n'Imana yawe tembea na Mungu wako hari ibintu byinshi bitandukanye kuna mambo mengi ambayo ni tofauti nicyo gihe Imana yabwiye Mose ndio siku Mungu ameambia Musa iramubwira ngo Mose we kamwambia Musa ngwino kuja tuzajana nawe Mose we tutatembea na wewe Musa tuzajana nawe tutatembea na Mose wewe ngo akamubwira ngo yaye Musa kamwambia tila akamubwira ngo njane mu bwoko ananiambia bw'Isiraheli nipeleke taifa hili kandi ubu bwoko ko ari ubwawe na taifa hili ni lako yageze ahantu aramubwira ati njyewe n'igihe kajyari wambonye ntwite inda yo kubyara mu bwoko mimi ni bw'Isiraheli wakati kana umeona nimebeba mimba ya kubeba taifa hili byari wabonye njyewe mbabyara mu bwoko umeona lini nimewazao hii taifa hili taifa hili ni lako ushaka kubashana bashana mimi nataka kuwapeleka wapeleke Imana iramubwira ati nzashana nawe Mungu asema nitaenda na wewe nakusi mu izina na kujua kwa jina kandi wangiriyeho umugisha tena umekuwa baraka kwangu Mose ngo aramubwira ngo Musa akasema eti nema ya kujana ubu bwoko nakubali kupeleka taifa ariko hili gakurantuma lakini wamituma aumbi yule ambaye twenda na yeye au niambie yule ambaye twenda na yeye utazi kuvuga mimi ama sijui kuongea utamenya guhangara ngo uvuge mimi sijui kuongea ariko sako wewe untuma lakini unanituma urantuma na nani unanituma na nani Jana nani nitatembea na nani Imana iramubwira ngo jajana nawe Mungu akaniambia kumwambia tutapenda na pamoja na wewe Mose akumva ataritoshe Musa akasikia si hajatosheka amen amen Mose akamubwira ngo simba mzumva Musa akasikia sijaelewa vizuri simba mzumva sisikizi vizuri Mose ngo aramubwira ngo nukuri Musa akasema hakika icyo nkoze gusa kile ambacho nimefanya nukwemera kukumvira nimekusikiza nukwemera kujana nawe nimetii kwenda na wewe ariko icyo ndashaka lakini kile ambacho sitaki ntuntumane na marayika usinitume pamoja na malaika Mose yageze ahantu Musa amefika mahali bavuga ngo kujana na marayika sitosha amesema kutembea na malaika sitosha kujana n'abakomeye sitosha tembea pamoja na wamini wakuu kujana sitosha n'izingabo sitosha tembea pamoja na mwanajeshi sitosha nutamara kujana nawe kama ukubali kutembea na mimi simpaguruka ngo mva hano sitasimama kutoka hapa nutamara kujana nawe kama ukubali kutembea na mimi sinkwemerera kuva hano sitakubali kutoka hapa nutamara kujana nawe kama ukubali kutembea na mimi sinamara kuja mu butahi sitakubali kwenda jangwani peke yangu nutamara kungaragariza umugambi wawe kama unionyeshe mpango wako sinamara kujana nawe sitakubali Imana iramubwira ngo nukuri zajana nawe Mungu akasema kwa hakika tutembea na wewe zajana nawe nitaenda na wewe zajana nawe tutatembea na wewe Imana iravuga ngo Mungu akasema eti yawe nakweretse cyiza cyari cyiza nimekuonyesha kizuri kilicho takindi hakuna kingine takindi kingine ngo nukugandana n'Imana yawe kutembea pamoja na Mungu wako ngo no gukunda gukiranuka na kukuwa mwenye haki no gukora ibyo gukiranuka kufanya yale ya haki ngo no gukunda
kubabarira kupenda kusamehe ngo no kugenda wishishije na bugufi. kwenda ukinyenyekea. Samani haleluya. Haleluya. Biblia jambo j'Imana zaravuga ngo Biblia Abrahamu yajanye n'Imana. Biblia inasema kwamba Ibrahimu ametembea na Mungu Bagiye kuyitambira Isaka. wakati alikuwa anaenda kutoa dhabihu Isaka. Biblia jambo j'Imana zaratubwira ngo yagenze iminsi 3. Biblia inasema Mungu ametembea siku 3. Ibrahimu agashira Isaka ku nzira. Ibrahimu anaweka Isaka kwenye njia. Akaganda umunsi ukwira. Natembea siku inaingia. Abubwiriye bakarara. Mahali usiku inakuwa wanalala. Umunsi wa kabiri bagatonda urugenzi. Siku ya pili wanaanza safari. Ubwa gatatu bagatora urugenzi bwira. Siku ya tatu wanaendelea. Biblia jambo j'Imana zaravuga ngo Biblia inasema kwamba Ibavu Ibrahimu Mana yamugerekeresha iyo minsi. sababu Mungu amemjaribu siku hizo 3 Kwari ukugira ngo ilikuwa ni juu. Imwitegereza neza. Mwangalie vizuri. Imwitegereza neza. Mwangalie vizuri. Iyo mu mutima wiwe. Hapo kwa moyo ndani yake. Iyo mu mutima Huko wiwe. kwa moyo ndani yake. Yamashije gutamba Kama Isaka. amekubali kumtoa dhabihu Isaka. Yamashije gutamba Isaka. Kama amekubali kumtoa dhabihu Isaka. Imana imugaragarisha iminsi 3. Mungu akamjaribu kwa siku 3. Baraka Ibrahimu ajana n'Imana. Lakini Ibrahimu ametembea na Mungu Ngo kugeza ku munota wanyu. hadi kufika kwa Ngo dakika ya mwisho. atamba Isaka. Akamtoa dhabihu Imana Isaka. iramubwira ngo Ibrahimu Mungu we. akamwambia Ibrahimu, wewe Kuri menye neza. kwa hakika nimejua. Ukuri menye neza kubashanya na. Kwa hakika nimejua umetembea nami. Ukuri menye neza kungungu. Nimejua kwamba umenipenda. Utanyinyi umwana wawe Isaka. Haujanyima mtoto wako Isaka. Utanyinyi umwana wawe Isaka. Haujanyima mtoto wako Isaka. Mana ngo yageze mubwira ngo Ibrahimu Mungu we. akamwambia Ibrahimu, wewe Unyamara tukajana nawe ukikubali Ibrahimu. tukitembea na wewe Ibrahimu, Bazagukorana ibintu 3. nitakufanyia mambo 3. Bazaguheza umugisha. Nitakupea baraka. Ijambo rya kabiri ngo zaguha izina. Na la pili nitakupea jina. Ijambo rya gatatu ngo zaguha igihugu. Na tatu nitakupea nchi. Uku kose muri mukubona abantu abishana. Hivi mnaona watu wanaketi? Nukubura igihugu. Ni kukosa nchi, Nukubura izina. kukosa jina, Nukubura umugisha. kukosa baraka. Ariko Imana iyo yaguhaye umugisha. Lakini Mungu akupea baraka, Umutima wawe uzunyuka. moyo wako Imana unaridhika. iyo yaguhaye izina. Mungu akupea jina, Umutima wawe uzutuza. moyo wako unatulia. Imana iyo yaguhaye igihugu. Mungu akupea nchi, Imana ziguhereze mugisha kuzuza. Mungu anakupea baraka, unanisikiza? Samani haleluya. Haleluya. Imana ngo yabwiye Ibrahimu. Mungu amwambia Ibrahimu, Namubwira ngo naguhaye isezerano. nimekupea agano. Wewe naguhaye isezerano. Nimekupea agano. Aramubwira ngo nirigana kuri Isaka. Ikifika kwa Ngo Isaka rizahinduka indahiro. utageuka kiapo. Ibrahimu niwe Imana yahaye isezerano. Ibrahimu ndiye Mungu amepea agano. Ariko ngo rigera kuri Isaka umwana wiwe. Lakini wakati imefika kwa Isaka, Umwana wiwe yikuriye mu nda yule mtoto ambaye amedhaa, ngo rishike kuri Isaka. wakati imefika kwa Isaka, Imana irigira indahiro. Mungu akaifanya Ngo kiapo. rishike ku muryango w'abana Yakobo. Ikifika kwa familia ya Imana irigira Yakobo, itegeko. ikakuwa sharti. Imana irigira itegeko. Mungu akaifanya sharti. Imana ziduheze isezerano. Mungu anaweza kupea Turi agano. ababyeyi kaduha isezerano. Kama tuko wazazi anatupea Ariko agano. ryagera ku rubyaro rwacu. Lakini ikifika kwa uzao Imana wetu, ikarigira indahiro. Mungu akaifanya kiwa Kavuga ngo kiapo. ni ukuri. Nasema kwa hakika, Nyoko bakiranukiye. yule mama yako kwa mwaminifu kwangu. Nyoko wagiye kuko ashaka. Mama yako ametembea vile ninataka. Nyoko wagaragaje guca bugufi. Mama yako amejaribu kunyenyekea. Umubyeyi wawe wankurakiye. Mzazi wako amenyenyekea. Umubyeyi wawe wakoze ibyo gukiranuka. Mzazi wako amefanya aliye haki. Isezerano ryaje nirigera kuri wowe. Agano yako kifika kwako, Izarigira indahiro. litaifanya kiapo. Isezerano Imana yaduhaye. Agano Mungu amekupea, Izarikomeza. italitimiza. Nirigera ku bana bacu. Kifika kwa watoto Imana wetu, izarigira indahiro. Mungu atayafanya kuwa Nirigera ku kiapo. buzukuru bacu. Kifika kwa wajukuu, Imana izarigira itegeko. Mungu ataifanya sharti. Kaze haleluya. Tatu sauti haleluya. Inoke wa inoke wa. Himbazwa Yesu. Inoke wajanye n'Imana. Enoki ambaye ametembea na Mungu, Inoke wajanye n'Imana. Enoki ambaye ametembea na Mungu Arinda sasa. akafika kwa mzee, Imana yanga kwa. Mungu amekataa asikufe. Imana iramuzamu. Mungu akamubeba. Eliya wajanye n'Imana. Eliya ametembea na Mungu Kugeza igihe Eliya yageze ku musozi Karumeli. kufika wakati Eliya amefika kwenye mlima Bahura Karmeli, n'ingabo za Bali nashe. mekutana na jeshi Ngo bari barimuye Imana. walikuwa wamemwondoa Mungu, Ngo bayiharikanya n'ibigirwamana. wakaweka pamoja na miungu. Imana irarakara. Mungu akakasirika, Ayiririmbye mwavuze ngo wameimba wakasema, uriya mwami ngo yikubise ku mutima. huyo mfalme amejiweka kwenye kifua, Nebukadineza yikubise ku mutima. Nebukadinezari amejipiwa kifua, Aravuga ngo Babuloni yaje akasema niyubakiye. Babuloni yangu mimi nimejijengea, Babuloni yaje Babuloni niyubakiye. yangu nimejijengea. Ngo ntiyamenya ko ari Imana wamuhaye izo mbaraga. Hajajua kwamba ni Mungu amempea nguvu hizo, Watangira kwikubita ku mutima. ameanza kuzipiga kifuani. Imana irarakara. Mungu akakasirika, Imana kurakara. kukasirika Imana iramwahura. Mungu akampeleka mahali, Imana iramubika. Mungu akamficha mahali, Imana iramubika. Mungu akamficha mahali, Imana iramubika. Mungu akamficha huko Agira mahali, imyaka 7. akamaliza miaka 7. Imana imucecekesheje aha. Mungu alikuwa amemnyamazisha mahali, Umwami agira imyaka 7. mfalme akakuwa na miaka 7, Igihugu kitaritambuwa. nchi bila kujua kwenye Ngo mfalme bamenye yako. kuko nta mwami bafite mu gihugu. Hajui kama kuna mfalme kwa nchi, Abaminisitiri bose n'abadepite bose maminista pila madepti ngo bari bazi kuko umwami ari muri bo. walikuwa wanajua tu mfalme yako hapo, Ariko Imana
lakini Mungu alikuwa amewaficha. bamenye ukuntu Imana yageze. Hawakujua vile Mungu amefanya. Iyo wikubisa ku mutima, Ukijipiga kifuani, Imana zibanze kakwambura ubwiza n'ubwenge, Mungu anaondoa utukufu na hekima, ikabanza kakubika, inakupeleka mahali, ikabanza kakwigisha. inakufunza kwanza. Ishuri ry'Imana Shule la Mungu si iryo guseka. si ya kucheka. Muzamugira ngo Imana ishaka kukwigisha, Mungu akitaka kufunza si ishuri ryo guseka. si mafunzo ya Oya, kucheka. Imana ishaka kukwigisha, Mungu akitaka kufunza izi gushira hanze, anakuweka mahali, izi gushira hanze. anakuweka mahali. Hari amashuri abiri Imana izikora. Kuna shule mbili ambazo Mungu anatumia. Imana izikwigisha, izayigisha umunyantege. Mungu anafunza mdhaifu. Iyo wishishe, iyo wishize hejuru, Kama umejiweka juu, iyo wananiwe gukora ibyo Imana ishaka, kama umeshindwa kufanya kile Mungu Imana anataka, izikwigisha. Mungu anakufunza. Kaba muri iryo shuri Imana Unakaa ikakwigisha. kwa shule hiyo, Mungu anakufunza. Undi muntu nawe wahagaze mu gihe cy'iboneza, Mtu mwingine amesimama kwenye kati yake vizuri, Imana izimushira mu ishuri, Mungu anamweka kwenye shule. Imana izimushira mu ishuri. Mungu anamweka kwenye shule. Kandi w'Imana ishaka kugira umugabo nyamugabo, Yule Mungu anataka kufanya mume, w'Imana ishaka kugira intwari, yule Mungu anataka kufanya shujaa, w'Imana ishaka kugira igikoresho cyawe, yule Mungu anataka kufanya chombo chake. Imana izigushira mu ishuri, Mungu anakuweka kwenye shule, Imana ikakwigisha. Mungu anakufundisha. W'Imana yigishije, Yule ambaye Mungu amefunza, uzusohoka mu ishuri usa n'izahabu, unatoka kwenye shule kama uzusohoka mu dhahabu, ishuri usa n'izahabu. unatoka kwenye shule kama unamelebeta kama dhahabu. Imana izigira. Ni hivyo Mungu anafanya. Niba ushaka kuba umuntu nyawe, Kama unataka kuwa mtu yule ambaye ni niba ukweli, ushaka kugira agaciro mu buzima kama bwawe, unataka kuwa mtu wa dhamani kwa baza maisha yako, wamara gusha mu ishuri. kubali kupita kwenye shule. Amen. Baza usha mu ishuri, Kubali kupita kwenye shule. baza ugera mu butayu, ubaze upapire, Pita kwenye jangwa kwanza, usikize. ubaze upapire. Usikize kwanza. Imana zibanze kagucisha mu bintu gutyo ugapapira. Mungu anakupitisha kwa mambo ambayo Niko Imana izigira. ni hivyo Mungu anafanya. Ibyo bisanzwe mu buzima busanzwe, Kwa maisha ya kawaida, n'abantu baza baje mu ikosi, hata watu wanaingia kwenye mafunzo. n'abantu baza baje mu ikosi, Watu wanaingia kwenye mafunzo. abantu baza baje mu ikosi. Watu wanaingia kwenye mafunzo. Abakristo tugira ikosi tuzoducamo, Wakristo wana mafunzo ambayo wanaingia. niza ntambara uzucamo, Ni hizo vita ambazo niza unapitia. ntambara Ni tuzoducamo, vita ambazo tunapitia. nibya bibazo Ni shida tuzoducamo, ambazo tunapitia. nibya bibazo Ni uzucamo, shida ambazo tunapitia. isikabanza ikakwanga. Dunia inakukataa. Hari ijambo ryantangaje Kuna mushumba, neno ambalo limenishangaza. Yesu ngo yishishije bugufi, Yesu amenyenyekea, ngo agera mu isi, amefika duniani, ngo abantu baramwanga, watu wamemkataa, ngo isi iramwanga, dunia ikamkataa, kugera ahantu isi yanga nabi. hata dunia inakataa wa Mungu. Isi yanze Yesu, Dunia imemkataa ngo Mungu, kugeza n'igihe isi yanzabe. hata dunia imekataa watu wake. Kandi umwanditsi arandika, Mwandishi akaandika aravuga ngo isi niba, akasema, dunia ikiwakataa, muzamenya kuko ari ijambo. mjue hata mimi ndiye imekataa kwanza. Bana muzamugira ngo isi banze dukomera amashi, Mnafikiria ati dunia kwanza tushangilie makofi? muzamugira ngo isi banze dukomera amashi, Mnafikiria dunia tushangilie makofi? isi dukomera amashi, isi turabayo, Dunia tushangilie makofi, sisi isi ni wake. banze dufukamira turabayo Dunia gute, tupigie makofi magoti, isi sisi watu dukomera wake. amashi gute, Dunia tushangilie makofi, itarekoma ya Yesu Kristo hata tubaze kichungu yacu. itamshangilia Yesu Kristo ambaye Isi ametukomboa. dukomera amashi kubera ikiwa, Dunia tushangilie makofi kivipi? isi zakwanga nukorera Imana, Dunia itakukataa ukimtumikia Mungu. isi zagutuka nukorera Imana. Dunia itakutusi ukimtumikia Mungu. Ico gitusi nizo ntambara zose bagica, Na tena kutusiwa na hizo mambo umetupitia yote. kwihanganira intambara nyine bakuziza Kristo, Wewe vumilia tu hizo shida zote. nibakuziza Kristo hari ikibazo gihari, Wakikuongea kuhusu Kristo hakuna shida. nibakuziza Kristo hari ikibazo Wewe gihari, kuongea kuhusu Kristo usijali. nibakwita amazina atari ayawe, Wakikuita majina ambayo si yako, ariko bakuziza ubusa hari impamvu. wakikudhulumu kuna shida. Uriya muririmbyi yararirimbye, Mwimbaji ameimba, nkunda umuririmbyi Bigizi. napenda mwimbaji Bigizi Bigizi. yaravuze ngo Bigizi ameimba akasema, ngo Yesu baramukubise, Yesu wamempiga. ngo bagera ahantu ngo bamubamba ku musaraba, Wamefika kiwango hata wamemsurubi kwa ngo aravuga ngo se kwa Yesu msalaba. we, Wanasema Yesu, kuba ari ufite imbaraga zo kwitabara, wewe ulikuwa na nguvu za kujiondoa mahali kuba ari pale. ufite imbaraga zo kwikiza, Ulikuwa na nguvu za kujitoa kuba pale. ari ufite imbaraga zo kuvuga ijambo rimwe, Ulikuwa na nguvu za kuongea neno moja. ingabo ziguze ijuru zikamanuka zigatabara Hata rimwe, wanajeshi wa mbingu wanashuka chini kuba ari ufite imbaraga zo kumanura umuriro, ulikuwa na nguvu za kususa moto. abantu bose baba bagutesa bagasha, Watu wote hawa wanangua. ariko se ni impamvu nyabakutikije, Lakini sababu gani imesababisha usitoe mahali pale? kutikije kandi wari ufite Kwa imbaraga zo nini kwikiza, haujajitosha pale na ulikuwa na nguvu? ariko yari iri muri misho, Lakini alikuwa kwa iyo mishoni. yose ahangana, Yesu akangepigana, tuba twarageze ku mwanya wacu wo gucunga. hatungefika kwa ushindi wetu. Ijambo ry'Imana ryantangaje, Neno la Mungu limenishangaza. iri jambo Bibiliya yavuze ngo ni ukwishisha bugufi. Neno la Mungu limesema kunyenyekea. Yesu niwe wa mbere wishishije Yesu bugufi. ndiye wa kwanza amenyenyekea. Hari ibintu 8 Yesu yakoze bigaragaza
kuna mambo nani Yesu amefanya, ariko simbivuga byose, lakini sitaongea yote. ijambo rya mbere Yesu ngo yakoze, Neno la kwanza Yesu amefanya, ngo yasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, ameacha utukufu na Yesu ngo yambaye kuva mu ijuru, amekubali kutoka mbingu. kandi ari mu ijuru ngo yari Imana yujuje Na tena wakati alikuwa mbingu alikuwa Mungu ambaye amejazwa. Yesu ngo ari mu ijuru yari Imana yose. Yesu wakati alikuwa mbingu alikuwa Mungu, ariko ngo yamara kwamburwa bumana bwiwe, lakini amekubali akawa mtoto wa Mungu. ngo yamara kuva mu ijuru, Amekubali kutoka mbingu, ngo yamara kwambura icyubahiro ciwe, amekubali kutoka kuvua heshima, yamara kwambura imbaraga ziwe, amekubali kuvua nguvu, ngo yamara kwambura agaciro yari afite, amekubali kuvua heshima. muri ni mzari aravuga ngo Yesu yasize ngo igitaramo cyari gishushe, Ibada kaimba akasema Yesu ameacha ibada ilikuwa huko nje, yasize igitaramo cyari gishushe, alikuwa ameacha ibada ilikuwa Yesu ime, yasize ubwiza n'icyubahiro, Yesu alikuwa ameacha ngo yishisha bugufi aramanuka, akashuka kanyenyekea duniani. Byantangaje yakoze, Neno limenishangaza, ngo Yesu yamenya guca munda y'umwana Yesu amekubali kupitia kwenye tumbo ya mtu, kuko umwana w'umukobwa yari igitangaza, na yule msichana binti alikuwa Yesu ajabu. ngo yemerwa kubyarwa n'umwana w'umukobwa, Yesu akakubali kuzaliwa na mtoto na msichana, umukobwa w'umwari, msichana ambaye ni bikira. umugabo umwe yarigishije, Kuna baba ambaye amemhubiri, aravuga ngo iyi Imana ije kutwoherereza Yesu, lakini Mungu kange tutumia Yesu, ngo akaza muri za mbaraga ziwe, akakuja kwa nguvu zake, ngo akaza muri cya cyubahiro cyiwe, akakuja kwa heshima yake, ngo akaza muri bwa butware bwiwe, akakuja kwa utawala wake. nta mwana w'umuntu baba baramwakiriye, Hakuna mwanadamu angempokea. twabyari gucaye, Ingepitia wapi? twari kubasha gute, Tungewezaje? twari kubasha gute, Tungewezaje? twari kubasha gute, Tungewezaje? mwana w'umuntu baba baramwegereye, Hakuna mwanadamu angemkabia, ariko Imana yonyine lakini Mungu mwenyewe bimushisha bugufi yonyine, akamweka chini pekee. kuza nk'umwana w'umuntu woroheje, Amekuja kama mtu mwanadamu ambaye amejirahisisha. Mariya ngo atwita inda y'umwuka, Bikira akachukua mimba ya roho. Yesu ngo aravuka, Yesu akazaliwa, ngo avukana imbaraga n'icyubahiro, kazaliwa na nguvu pia na heshima. ewe Mariya we, Bikira umebarikiwa na Bwana, umebarikiwa na Mungu, umebarikiwa na Bwana. umebarikiwa na Baba. Yesu ngo yicisha bugufi, Yesu akanyenyekea, Yesu yicisha bugufi, Yesu akanyenyekea. ngo ava muri uwo mwanya bwo kuvuka, Wakati ametoka kwa kiango ya kuzaliwa, ngo yemera kuba ngo guhinduka icyaha, amekubali kubadilika kuwa dhambi. mwebwe muri mukuririmba Sinyi mnaimba, kuvuga ngo Yesu utarakoze icyaha, anasema Yesu ambaye hajafanya dhambi, Yesu utarakoze icyaha, Yesu ambaye hajafanya dhambi yahindutse icyaha ku bwaje, amegeuka kuwa dhambi kwa ajili yangu. utarakoze icyaha we, Yesu utarakoze icyaha, Yesu hakufanya dhambi. Yesu utaratekeje n'umunsi n'umwe gukora icyaha, Yesu hajafikiria hata siku moja kufanya dhambi. Yesu utaratekeje n'umunsi n'umwe kuko yogira akamaro y'icyaha, Yesu hajafikiria hata siku moja kukuwa na dhambi, ariko ngo yahindutse icyaha, lakini amebadilika kuwa dhambi. Yesu yigira umunyabyaha, Yesu akabadilika kuwa mwenye dhambi, ahinduka ikivume, anageuka kuwa, Yesu ahinduka ikivume, anageuka kuwa laana, Yesu ahinduka ikivume, amegeuka kuwa laana. nta wundi yari ko ashaka, Hakuna mwingine alikuwa anatafuta, ni jawe yari ko ashaka, ni mimi alikuwa anatafuta, ni wowe yari ko ashaka, ni wewe alikuwa anatafuta. kubera kuri mu kwishyira hejuru, Kwa nini unajiweka juu? Yesu yarahindutse ikivume, Yesu amegeuka kuwa laana. abanyabwenge bamujunguruje umutwe, Wenye wataalamu wametingisa kichwa, abanyabwenge bamujunguruje umutwe, wataalamu wametingisa kichwa. Yesu ngo utarigeze kuba injyajya, Yesu hajakuwa mnafiki, Yesu utarigeze gukora ibintu bifuye, Yesu hajafanya mambo mabaya ni mabaya, Yesu utarigeze kuba umunyabyaha, Yesu hajakuwa Yesu mwenye dhambi, utarigeze kuba umugoma, Yesu hajakuwa mtu mbaya, ariko ngo yamara kugaragara kuko ari umugoma, lakini amekubali kuwe yule mbaya. Yesu ngo yamarwa gushyirwa ku musaraba, Yesu amekubali kuwekwa msalabani, kandi azira ubusa, kandi azira ubusa, na amemhukumu tu bure. umuririmbyi wo gushimisha yararirimbye, Mwimbaji ameimba akasema, aravuga ngo Yesu wemeye gusiga ibyo byose, Yesu amekubali kuacha yote, ngo ariko wewe wasize iki ku bwawe, lakini wewe umeacha nini kwa ajili wewe yako? wasize iki ku bwa Yesu, Wewe umeacha nini kwa ajili yake? Yesu ko yasize icyubahiro, Yesu ameacha heshima, Yesu ko yasize ubwiza, Yesu ameacha Yesu utukufu, ko yasize agaciro ka, ameacha dhamani. ariko wewe wasize iki ku bwe, Wewe umeacha nini kwa ajili yake? Yesu wewe wasize iki, Wewe umeacha nini kwa ajili yake? aravuze ngo Yesu yaduhaye ingabire, Yesu ametupea zawadi, ko Yesu yaguhaye iyo ngabire ikomeye, Yesu ametupea zawadi wewe kubwa. wamwituye iki, Wewe umemrudishia nini? Yesu waduhaye ingabire y'agakiza, Yesu ametupea zawadi ya Yesu wokovu. waduhaye ingabire kuba abana b'Imana, Yesu ametupea zawadi kuwa wana wa Yesu Mungu. wadukuyeho umuvumo, Yesu ameondoa laana wewe kwetu. wasize iki ku bwa Wewe Yesu, umeacha nini kwa ajili ya Yesu? kuba ubutumwa bwose buza buvugwa, Injili yote ambayo inaongewa tibuza buza gusa, hawezi kuja tu hivyo, pi la, tibuza buza gusa, haikuje tu. ko baragira ngo aya materaniro Nafikiria ibada hii turi kumwe n'abantu
abaskofu n'amareverend tuko na maaskofu na mareverend na mabishop abapasiteri na n'abakozi mapastadi na watumishi wa Mungu. mwagize ngo aya materaniro no gushwagisha Nafikiria hii ni ibada tu. mwagize ngo bavuye Bujumbura n'ahandi Nafikiria wenye wametoka huko mwagize ngo Bujumbura amateraniro no kuza gusa ni ibada tu ya kuja tu. mwagize ngo umubyeyi wacu Nafikiria mzazi wetu. ndamwishimiye n'umurevera wacu bikadi wako wo muri Kadezi wacu Nimemfurahia sana kiongozi wetu huko Kadeza kwetu. mu Minembwe Huko Minembwe. amen yakunezerewe birenze Nimekufurahia sana. niho nkimwibuka Ndi sasa hii ndio nakumbuka. muzamukomeragira ngo aya materaniro n'ayubusa Mnafikiria ibada hii ni bure? mubwira ngo iri jambo ni iry'ubusa Mnafikiria neno hili ni bure? ubutumwa bwavugiye kuri aka gatuti n'ubwo busa Mahubiri ambayo wamehubiri hapa ni ya bure. ariko yavuga ngo ishimani dushaka Lakini anasema kile Mungu anatafuta kwetu. mutakindi Hakuna ingine. nukugandana n'Imana yawe Kutembea na Mungu wako. nimutagendana n'Imana yawe kuragendana na Kama utembea na Mungu wako unatembea na nani? nimutagendana n'Imana yawe kuragendana Kama utembea na Mungu unatembea na nani? umuntu umwe yaravuze ngo mbwira uwo mwamugendana n'Imana kubwira uburiwe Mtu mmoja amesema niambie yule ambaye mtembea na yeye nikwambie wewe ni nani? mbwira uwo muri kumwe kubwira uburiwe Niambie yule mko na yeye nikwambie wewe ni nani? nimutagendana n'Imana yawe kuragendana na Kama utembea na Mungu wewe unatembea na nani? kumwe n'Imana kuragendana na Kama hauko pamoja na Mungu uko na nani? kuragendana na Unatembea na nani? ubuzima bwawe buri kumwe na Maisha yako iko pamoja na nani? kuragendana nawe nde mu buzima bwawe Unatembea na nani katika maisha yako? utagendana na data kuragendana Kama utembea pamoja na Baba unatembea na nani? ya kabiri Neno la pili, ngo nugukora ibyo gukiranuka kufanya gukora ibyo gukiranuka kuwa mwenye haki. gukora ibyo gukiranuka Kufanya gukora ibyo gukiranuka unafanya ya hakika. ukamenya ibyo uvuga Unajua yale ambayo ukamenya tuongee. icyo Imana igushaka Unajua kile ambacho Mungu ukamenya anataka ubuzima kwako. bwawe Najua maisha yako. ukihesha agaciro Unajipea dhamani mwenyewe. ugahesha agaciro ibyo Imana yaguhaye Unachukua dhamani kile ukunda Mungu gukiranuka amekupea. mu buzima bwawe Penda kuwa mwenye haki. ngo nugukunda gukiranuka Kupenda kuwa mwenye haki. nubana n'abantu bose amahoro Kiishi na watu wote wa uzaba amani. ukoze ibyo gukiranuka Utakuwa umefanya numanya ukuganda ukijua vile utatembea. uzaba umenya gukiranuka Utajua kuwa mwenye haki. nukunda mugenzi wawe Kupenda mwenzako. uzaba ukoze ibyo Utakuwa gukiranuka umefanya kuwa mwenye haki. nutayabagwa n'irari Bila kuongozwa na nutayabagwa na kamera y'umubiri bila kuongozwa na hisia ya uzaba mwili. ukoze ibyo gukiranuka Utafanya yale ni ya hakika. nugendane n'Imana yawe Ukitembea pamoja na Mungu wako, uzaba ukoze ibyo gukiranuka utafanya yale ni ya hakika. ijambo rya gatatu ryangezeho uburemere bukomeye Neno la tatu limekuwa nzito ni kwangu. ugukunda kubabarira Kupenda kusamehe. ni ugukunda kubabarira Kupenda kusamehe. ni ugukunda kubabarira Kupenda kusamehe. ni ugukunda kubabarira Kupenda kusamehe. iryo jambo ko ndumva ryangezeho imbaraga Neno hilo limesikia limekuwa nzito abantu kwangu. babanye batababarira Watu wanaishi bila kusamehena. Yesu yakoze igikorwa gikomeye Yesu amefanya kazi ngo ngumu. bareko bamukubita Walikuwa wanamchapa, ngo bakamutuka wakamtusi, ngo bakamubamba wanamsurubisha. agahaguruka akavuga ati data we Anasema Baba. yari amagambo Yesu yavugiye ku musaraba ari Hiyo maneno Yesu ameongea kwenye msalaba. hari ijambo Yesu yavuze Kuna neno ambalo Yesu amesema. aravuga ngo abangaba bangize gutya Anasema hawa wamenifanya hivi. data we ubababarire Baba wasamehe. ubababarire Wasamehe. ubababarire Wasamehe. ubababarire Wasamehe. kuko batazi icyo babakora Kwa sababu hawajui kile ambacho wanafanya. Yesu yaratubabariye Yesu ametusamehe. ngo abo yaje gucungura Wale ambao amekuja ngo kukomboa, niba bagize umugambi wo kumugirira nabi hao ndio wamekuwa na mpango wa kumfanyia ariko vibaya. Yesu Lakini Yesu akora igikorwa gitangaje akafanya kazi ngumu. ngo akora igikorwa cyo kubabarira abantu Akafanya kazi ya kusamehe watu. ngo aratubabarira Atatusamehe. ngo aratubabarira Anatusamehe. ngo aratubabarira Anatusamehe. Yesu yakoze igikorwa gikomeye cyo kutubabarira Yesu amefanya kazi ngumu ya kutusamehe. yanditse muri Petero wa mbere Waraka wa kwanza wa Petero igice cya kabiri n'umurongo wa 21 sura ya pili na mstari wa Yesu 22. agaragaza imbuto y'imbabazi Yesu akadhihirisha tunda la Yesu msamaha. agaragaza imbuto y'imbabazi Yesu akadhihirisha tunda la usamaha. umwanditsi yaranditse Maandiko yameandika aravuga ngo Imana ije kutubabarira Mungu kange tusamehe. ngo ize turangiriza mu rukundo rw'umwana wayo Yesu Kristo Huwa tutazama kwa upendo wa mwana wa Kristo. nta handi Imana yoshe kugira ngo itubabarire Hakuna mahali pengine Mungu anaweza. ni muri za mbabazi z'umwana wayo yatugiriye Hizo ni msamaha wa mtoto wake. uzishisha mu mbabazi z'umwana wayo Inazipitisha ngo yamarika mtoto wake. tubabarira Na baadaye natusamehe. tuzoza tubasha ngo dukunde Imana Hatutaka tuandanganye tunampenda Mungu. udakunda mwana so Kama umpenda nta rundi rukatirizo uzabona hakuna nta yindi nzira uzabona hakuna ingine njia unazopitia. gukunda umuntu Na mtu udakunze nta yindi nta handi nzira hakuna ingine njia. nta yindi nzira uzashamwo Hakuna ingine njia unazopitia kugira ngo ukunde Imana ili umpende Mungu. utarakunda uwo muturage Kabla hujapenda yule ni neighbor wako. utarakunda mwene so Kama hujapenda ndugu yako. utarakunda uwo mubana Kama hujapenda yule ambaye mnaishi pamoja. utarakunda uwo muturage Kama hujapenda neighbor wako. ariko Yesu ngo aratubabarira Lakini Yesu ametusamehe. aravuze ati data we Amesema Baba, nubwo baba
bacu rivuga hata kama wananifanya hivi, nubwo banyambuye ubusimire hata wamenivua mavazi, ariko barebere mu mbabazi, lakini watazame kwa bababarira kuko batamenye ibyo bakora. wasamehe kwa sababu hawajui kile wamefanya. Ukabana n'umuntu mutababarira, Lakini unaishi na mtu bila kumsamehe, ukabana na mwene so mutababarira, unaishi pamoja na ndugu yako bila kumsamehe, ukabana na mwene nyoko mutababarira, unaishi pamoja na ndugu yako bila kumsamehe. dukora igikorwa cyo kubabarira. Tufanye kitendo ambacho ni Nanditse aravuga ngo mwandishi Amerika akasema kwamba nitutanga imbabazi, tukitoa msamaha, nitubabarirana, tukisameheana, ngo data nawe azatubabarira, hata baba naye atatusamehe. kandi ngo niduharira abandi ibyaha byabo, Tukiachia wengine, ngo na data nawe baba azatubabarira. yetu atatuachia Kandi naye. kubabarira, Kusamehe, kubabarira si uguceceka, kusamehe si kunyamaza, kubabarira si ukuvuga si uguheba, kusamehe si kuachilia, kubabarira si ukuvuga ngo bigize iminsi reka mbireke, kusamehe si kusema ati imekaa masiku hata niache, kubabarira si iminsi, si ukuvuga ngo mwene so yakubwira nabi ngo hagize iminsi reka. kusamehe si kusema ati ndugu yako amekufanyia siku mingi niache hivyo, Kubabarira si ukuvuga ngo basi turekere gutyo. Oya, kusamehe si kusema ati tuachie hivyo, kubabarira ni ugutanga imbabazi, kusamehe ni kupeana msamaha, kubabarira ni ukubabarira ikibi mwene so yagukoreye, kusamehe ni kusamehe kibaya kile ambacho ndugu yako amekufanyia, kubabarira ni uguhanagura, kusamehe ni kuondosha, kubabarira ni igikorwa gikorerwa iyo mu mutima, kusamehe ni kazi ambayo inafanyika huko ndani, kubabarira ni igikorwa ukorera mu mutima, kusamehe ni kazi ambayo unafanyia huko ndani moyoni, kubabarira si ijambo gusa tuvugaho, kusamehe si neno ambalo tunaongea tu oya, kwa midomo, kubabarira ni ijambo rikorerwa mu mutima, kusamehe ni neno ambalo linafanyika huko moyoni, kubabarira ni igikorwa cy'umutima, kusamehe ni kazi ambayo inafanyika moyoni, kubabarira si ukuvuga ngo iminsi iragiye, kusamehe si kusema ati siku oya, zimesonga, kubabarira ni igikorwa uvuga, kusamehe ni kazi kitu ambacho kubabarira tunasema, ni igikorwa ubabarira umuntu wese, kusamehe ni kitu ambacho tunasamehe mtu ambaye yote ariko amekutendea abantu mema, barimo bavuga ngo oya, ngo iminsi yaragiye, lakini watu wanasema ati acha tuache siku ngo zimesonga, nakayengeze kungirira nabi, ati fulana ametendea vibaya, ngo nakayigeze kunkomeretsa, fulana amewahi ngo kunikwaza, nakayigeze kuntuka, fulana amewahi kunitusi, ngo nakayigeze kungirira nabi, fulana amewahi kunifanyia hivi, ariko ngo nuguharira imyanda y'undi muntu wese yakugiriye. lakini ni kutoa mabaya mwingine yote amekufanyia vibaya. Kubabarira ni ukwatura kandi ukavuga ikintu kivuye ku mutima. Kusamehe ni kutubu na kusema kile ambacho kinatoka moyoni. Tubabarirane, Tusameheane, tubabarirane, tusameheane, tubabarirane, tusameheane. tubabarirana. Tukisameheana, Imana izatubabarira, Mungu atatusamehe. ukuri Imana izakora igikorwa, Mungu atafanya kile Imana kitendo. tubabarire, Mungu akusamehe. Imana itubabarire, Mungu atusamehe. Imana itubabarire, Mungu atusamehe. nitubabarira batugiriye nabi, Tukisamehe wale ambao wametukosea, nitubabarira badukomereje, tukisamehe wale ambao wametukosea, nitubabarira badukomereje imitima, tukisamehe wale ambao Imana vunja mioyo, izatuvura imitima. Mungu atatunza mioyo yetu. Imana ibwira Mose, Mungu akamwambia Musa, iramubwira ngo Mose we, akamwambia Musa eti, wanyamara ukajana naje, naweza kubali utembee nami, wanyamara ugakora ibyo naweza gukiranuka, kupenda ufanye yaliyo hakika, wanyamara ugasha bugufi, naweza kubali unyenyekee, wanyamarera, unaweza kubali aramubwira ngo nunyamarira kujana naje, ukikubali kutembea pamoja nami, uzakora igikorwa cyo kukuruhura, nitafanya kazi ambayo ya kupumzisha, uzakora igikorwa cyo kuruhura. nitafanya kazi ya kupumzisha. Iyo wajanye n'Imana uzuruhuka, Kutembea na pamoja na Mungu unapumzika, iyo wababariye uzuruhuka, ukisamehe unapumzika. nta kindi kizakuruhura umutima. Hakuna kingine kitakupumzisha moyo, Umutwaro uri mu kwikorera ku wundi, mzigo ambao unabeba wa mwingine. abantu bari mu kugenda barahemutamishijwe n'ibibazo, Watu wanaenda kuna mashida, ariko babarira umutima wawe uruhuke, lakini samehe moyo wako gendana upumzishwe. n'Imana yawe umutima uruhuke, Tembea na Mungu wako moyo wako upumzike. babarira uruhuke, Samehe upumzike, babarira uruhuke, samehe upumzike. gendana n'Imana yawe uruhuke. Tembea na Mungu wako upumzike. Irindi jambo ngiye kurangiriza, Na lingine nataka kutamatishia, kugenda wishishije bugufi, kutembea na umenyenyekea, kugenda wishishije bugufi, kutembea na umenyenyekea, kugenda wishishije bugufi, kutembea na umenyenyekea. kandi kugaragaza igikorwa cyo guca bugufi Kile kinadhihirisha kunyenyekea, ntabwo ari ukugaragaza intege nkeya. si kuonyesha udhaifu. Umuntu nyine uzakubwira ubutwari bwiwe, Mtu atakuonyesha usaja wake, uzakubwira umunyabwenge wese, yule atakuonyesha mwenye hekima, n'uzakora igikorwa cyo guca bugufi. yule atafanya kazi ya kunyenyekea. Yesu ngo yagaze ahura n'abantu, Yesu alikuwa anakutana na watu, ngo abigishwa bakamubwira atoyaye, wanafunzi wanamwambia eti, uriya mugabo Zakayo wanamwambia eti Zakayo ngo yararushe ngo akeneye kubona Imana, wakati ametaka kumwona Mungu, ngo yurira igiti, amepanda mti, ngo aravuga ngo akeneye kumva Imana. amesema ati nataka kumwona Uriya Mungu. muririmbyi yaririmbye Mwimbaji ameimba akasema, ngo nta kindi cyatuzanye mu materaniro, hakuna kile kimetuleta kwa ngo ibada, ni ukugira ngo twumve Imana, ni ili tumsikize Mungu, twumve Imana. tumsikize Mungu. Nta kindi kiza kituzana mu Hakuna materaniro, kingine kituleta kwa ibada twumve Imana, isipokuwa kusikiza Mungu, kubona ubwiza bw'Imana. kupata uwepo wa Zakayo Mungu. ngo yamavuga ngo ushaka kureba Yesu, Zakayo akasema nataka kumwona Yesu, yamavuga ngo si ukundeba gusa, si hivi tu natazama, ni wawe ndahari. hata kwako nitapitia. Yesu ngo agakora igikorwa cyo guca bugufi, Yesu anafanya kitendo cha akavuga kunyenyekea. ngo sinaje gukiza abakomeye gusa, Sijakuja kuponya wale ni ariko wakuu, bakene lakini maskini n'abantu mwamucisha mwijisha mukabona kuko badashobora, hata na wao mnaona ni abo wadhaifu. ngabo nibo bazanye, Hawa ndio wamenileta, abo ngabo nibo bazanye, hawa ndio wamenileta, abo ngabo nibo bazanye, hawa ndio ngo wamenileta. baramubwira ngo
se wanasema eti uri umwami kandi ukaba umukiza wewe ni mfalme na tena ni mwokozi. gituma uhura n'aba ngabo Kwa nini inasababisha utembee na hawa watu unanyenyekee? Biblia jambo jimana zaravuga ngo Biblia ya Mungu inasema barugise imyaka 12 arwaye. yule mama alikuwa na miaka 12 kwa anaugua. Ahantu abantu basana bamurengeje ijisho. Amefika kiwango watu wamwachilia. Samani haleluya. Amen. Abantu baramureka. Watu wakamwachilia. Abantu bakamurenza amaso. Watu wakampitisha macho. Bari bararushe ngo bamushira ku itongo ryiwe. Walikuwa hata wamemwacha wakamweka mahali peke yake. Ariko ngo uwo muvyeyi Lakini mzazi huyo ngo yumva ubwiza bw'Imana. akasikia uwepo wa Mungu. Baravuga ngo umuryango barandase. Anasema familia imeniacha. Abakomeye barandase. Wakuu wameniacha. Bene wacu barandase. Mara ndugu wameniacha. Ariko yumva makuru. Lakini nimesikiza habari. Kuko yasaraho ngaho. Amejua kwamba Yesu ako karibu yake. Yamagira umutima wa kureba Imana. Amekuwa na shauku ya kumwangalia Mungu. Bakomeye batangiza uco Amesema bamarira. wale wakome hawajanisaidia. Yagira Imana yagira inama yo gusanga Yesu. Akajishauri ya kukutana na Yesu. Ntiyita ku bibazo yari afite. Hakuangalia yale shida kwa nazo. Baragenda ngo asanga Yesu. Akamkutana Yesu. Ariko Lakini ngo yamavuga ati nubwo isi yanyanze nubwo amesema hata kama dunia imenikataa, ntakiri umuntu bagaciro. hata mimi si mtu wa dhamani, Ariko ndasanga Yesu. lakini nitamfuata Yesu. Ndasanga Yesu. Nitamkuta Yesu. Bakore kuri Yesu. Wakati amekusa Yesu. Baravuga ngo sizukozeho. Yesu akasema sijui mwenye amenigusa. Sijui mwenye amenigusa. Sijui yule amenigusa. Ngo yamamubwira ati genda. Akasema tembea. Kwizera kwawe kuragukijije. Imani yako imekuponya. Kwizera kwawe kuragukijije. Imani yako imekuponya. Yesu ngo yagaza aruha akavuga ngo Yesu alikuwa anasema eti ngo muraka abana bose abana batoya. mwacheni watoto wadogo Ngo bansage. waje kwangu. Kugira ubwenge bwo gusha bugufi. Kuwa na hekima ya kunyenyekea. Yaririmbye aravuga ngo Mwimbaji wa mimba akasema kwamba nguzu hari ucigwishisha bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. ndio unyenyekee katika mkono wa Mungu. Ngo Imana izakuzamura mu gihe cyayo. Na Mungu atakuinua kwa nyakati yake. Uzawishisha bugufi. Penda kunyenyekea. Uzawishisha bugufi. Nyenyekea. Nuba utangiye kwishira hejuru. Ukiona umeanza kujinua, Uzaba wananiwe. hapo umeshindwa. Ariko itwari yose. Lakini siku yote Uzayishisha bugufi. wewe nyenyekea. Kandi iyo wishishe bugufi. Na tena ukinyenyekea, Imana izakuzamura mu gihe Mungu cyayo. anakuinua kwa nyakati Imana zake. izakuzamura mu gihe cyayo. Mungu atakuinua kwa nyakati Imana zake. izakuzamura mu gihe cyayo. Mungu atakuinua kwa nyakati Ariko zake. dukora igikorwa cyo kwishira hejuru. Lakini tukifanya kitendo cha kujiweka juu, Tuzaba tunaniwe. tutakuwa tumeshindwa. Yanditse yavuze ngo Mwandishi wa Maria akasema kwamba atakindi Imana dushakaho. hakuna kingine Mungu anatafuta Bwana kwetu ukugendana n'Imana ni yacu. kutembea pamoja na Mungu wetu. Ukugendana n'Imana yacu. Kutembea na Mungu wetu Ubuzima bugoye. kwa maisha ambayo ni ngumu, Mutambara izo arizo zose. kwa vita ambazo ni Mubibazo zote, arizo byose ucamo. kwa shida ambazo unapitia. Gendana n'Imana yawe. Tembea na Mungu wako, Ukora ivyo gukiranuka. fanya yale ni ya uhakika, Ukunda kubabarira. penda kusamehe Ngo wishishije na bugufi. ukinyenyekea. Nta kindi gico ngiki Imana dushaka. Hakuna kingine ni hicho Mungu anatafuta kwetu. Nituzuza aya makondisyon. Ukijaza condition hizo, Imana izatwegera. Mungu atatukaribia. Imana izadukorera ivyo dushaka. Mungu atufanyie yale ambayo Kandi tunahitaji. tuzagendana n'Imana yacu. Tutatembea pamoja na Mungu wetu, Tuzagendana n'Imana yacu. tutatembea pamoja na Mungu Tugeze wetu mu busaza bwacu. hadi uzee wetu, Tugeze Imana hadi izaduhamagara. Mungu atatuita Dutahe tuje iwacu. twende mbinguni, Tuje kubana n'intwari twende zanesheje. kuishi pamoja na Tuje kubana mashujaa, n'intwari zakoreye Imana. twende kuishi pamoja na wale wamfanyia Mungu, n'intwari zagendanye n'Imana. twende kuishi na wale ambao Tuje wamfanyia kubana Mungu, n'intwari zagodozwago. twende kuishi pamoja na wale wamfanyia Tuje Mungu, kubana n'intwari zamenye gucisha bugufi. twende kuishi pamoja na wale ambao wamenyenyekea. Ijambo ry'Imana ritugaha. Neno la Mungu liwabariki sana. Amen.